Diphu Govt athengno along admission kelong dun dia ajoine kachesong ponthu pini chitini phai kore siarni lethot setane patomin chitini phai kore arni ason si Diphu Govt along admission kelong dun dia atum anparta ki SA atum pen college athengno along choche jun je pen kachesong ponthu labang so kachesong patumi pensi pangcheng pon lapen pinian ke ninian nang pleng tanglo labang so kachesong nang kokla ke Govt along pining apharman aphan admission dun lo setame amen ki klang play ong munat ajoine si pini pen ninian admission lok et nang je pusik kachesong patopon labang so kachesong along education jogot se inti setame education kemanji out ari lapen Karbeng autonomous council tuliram ronghang setame Govt a principal aphan lapu an ka pherema lapen te alang liphan ka transfer anta hai hima puta admission kelong dunde abang patu ningcherinti athe Karbeng long lake isi 6 sedun arlo sikedo tangte kopi sik karbe ari so ejang atum amen keklang kledet lo mate admission kelong ledar lo puse halada kachesong ponatum ningcherinti anpata sit papat ponangji ice cream tin setame lapen science block ke kedotang lo labang so kedotang a science block prab jin pen ingpu ponangji kalite tuliram ronghang ahem athengno an setame kachesong padoponang kok poputa ningcherinti di Hare Krishna rong pi nile peneng lada Diphu Government College ma junior secretary lo ani kan mang sonjo peneng da ili tuma court injury tu lada ini prong pen isi ke cepat nang mate ka chisong nang ko athe bang kala loje ili tum karbi court injury tu ma phan admission palong le la last so pot si nile tum ningi chi mate ningi pung ben ka chisong nang padu kon kok lo chethera tam me ili tum college along ani kan ma protest ki bon wer ke lage isi ke chethera me lage asono pulote protest hormu ke no Diphu Government College long ke isi events mante festival po system bang nang naglo lamai calendar long ta putpon date ta hinu ni date nang naglo non bangke ile tum Karbeng long pen bangke asi non bange se ke chok che bang lo council sor athenili tum union budi pen nili tum council ke da ma batai ko an nil tum memorandum ki pi arts fund seat capacity pa increase nang ji la pen science block la new building do la so building man na hok pen non ta pa khuli vek non punile tum batai ki pu stamelang le tum nili tum manang pakri don la alamang angke isi pendola jogot sing ti alang education alang like inud education ke chuji aot adur masebe alang like chok che jok nili tuman pini ladak protest nang pangni nang ko la senor ma nili tum concert tum hana dai pilo je alang le tum nili tuman prabjin pen lamklar da nang pinang po la pen nili tum man seat capacity pen STH man ho pen dami nang pa increase vek nang po la pen science block nili tum man pa khuli vek nang po la lo nili tum union bude hen pen demand ma kala sin nilam thela pan pen sing ton ko principal hane koi them puta pun lamang council so dadi na pidun de mo pen nili pulo mate ase peneng mang ke percentage pa high pick logi pi ke chok che bang sen dum lege chok che galelo exam tok te pin men se alamang ke papas la ase no mang ga dosh ke pi ke state government handa pinang po la pen council so pan se dosh pinang po council so jong se alang le tum bor ilo pote state government long alam le po la se no mang sen dum pa koi thai ve sen dum mang ke ba thang da chini ne lo la se no mang ke na hok pen on nili ke lam pale dam re lo nili tum demand ke lan cholo la seat capacity STH pa increase vek nang po science block bang na hok pen pa inaugurate mate na pa khuli vek nang po lan da lo nili lam the pan mang category ke thak lak pen na jok lo he ili tum STH phan bang ke a percentage mane nang pa ong sita ko ne percentage nang pichot ili tum han la lo pulote non bang ke OBC MOBC sita me la bang ke ili tum khai ka chilang select pulam ke gali atheli tum lada Karbeng long ke ili tum STH man se aja non ta pa high vek nang po so pot si la bang ke non bang ke last ta isia demand bang jilo lage council so ban se demand po lata STH phan bang na hok pen non ta seat capacity bang na pa increase vek nang po la bang ke MOBC pu pelo OBC pu pelo STH pu pelo STH bang pu po STH phan na pa increase vek nang po lan velo nili tuma demand bang ke lasenang linon bang la boys common lage thare har thang tron la pineli designation ke boys common room secretary asi nil pining ani conduct Diphu Government College along ke claim don bom adem la bang ke boys common room secretary lo Dewan jelang arni bang ke nitum dak Diphu Government College along ke nitum union body hin ben isi demand bang ke la lo nitum aphan seat na pen increase PG aphan bang ke new building sami tum han kim pipon ko kwat henon ke dotanga building along ke tum sami seat bang ke pleng set lo la pen athe nitum student ke ponji ke ninghang lo bate college ban ke ponji ni ke ninghang lo sitami jong se ke charlia ade mate arom avejalo tang ti ko poson si tum la bang so non kilong le lang tum han poson si tum ke pachali long lang la bang ke council pen state government tum sami tum la phan nilang dun chari dun vek nang ji athe
a college bang 1964 ni kan inaugurate impu pon los tami non an sami building kimi mate arts tum han kaprek building kimi commerce tum han kaprek building kimi tum jongsi ben science tum han sami kimi pon edlo science tum han make new block dolo sistem elwang so new block sami non an tum han use ne tum han ne hanover vedat mate ni tum han impu ipon pede da jok non science tum han make pinangan ka sik sak do koklo the percentage tami pining ke SDH tum han ke 73% an si cut off dolo ngasel bang so cut off ateng ne patang de itum STH pan ke cut off ke intui pik lo khangjang athe ke dam tang ani kan itum pan ke 61.6 an si itum pan cut off do sitame pining abang ke 73 an putang te itum pan bang ke itum karbi itum pan bang ke itum lana cut off ke sung pik khangjang lo admission kelong din ji pan bang ke athe itum all block along bang ke 120 seat ani kan bang ke 120 seat si dolos tame pining abang ke ong muchot 140 plus si itum pan bang seat bang pipon 25% seat pen kres alo sistemil anwet ke dorde lang athe ni tum ke charlie osmart bang ke an kan bang sinang bat bom apen so posi non tum si armenian solution kenang ji bang ke ni tum han new block sami tum han science tum han bang ni pipon nang po lapen sami arts lapen commerce tum han sami anso se building kimi bang kim pipon so te messenger pusining chuning kan kun council tum han se la bang so ke song bang tum ton telo jong se council lapen tum state government tum sami thang a solution pipetik ni tum la bang so college along ge tum la bang front gate along ge tum arni bang sami tum koloni tum ke song bang ton pon elo pini nili tum pipo sidak chingrum nang koklo nili tum han admission nang pipe second div lo neta second div to han kelake admission ke pivek nang po athe OBC tum han ke 180% mane marks tum hata pon admati nili tum ke jo second div mati 237 nitum kelo nitum ta human being nitum ta second div nitum ta lo charling tung duk nitum han ta nang pini admission ke sop ta long lap ning arts lasini tum han ta long lap nang po lake sop ta isi compulsory long lap nang po athe nitum na charling tung duk mati lalo alamang ke nang li admission long le bang admission long le admission ke long le puthak nang li tum nang li nivet ke la dak ke sang munit ke amane bisoi jang ke do an pe nang li jung ban ke jong pon kang tu ko ma si ke chok chi la so puthak je Diphu Govt college sang sit full date pen non ke long ni li ke jong ami bang ke lake education minister phan la pen Karbi Anglong Autonomous Council phan la pivek nang po la amethang ta karbi is ingnut em tuliram rong hang mati em mati la si karbi hani chilang ponang po alang le chilang pon pe polite masi ili tum hanang lang pon po ki du ko tum han bang sakuri ke du tum ke third division ni long ta private school long tambe admission long lok po nili tum ki du ko tum nili tum han hai chojor chat epai po tum che han hai chojor chat pensi college no na pa charli ni tum private school dun elo ni tum ke dak le long le pote ni tum na lo dun po la si ni tum hanang palong pivek nang po protest ni tum ke do ni lo jo non anta thanga khobor ave ni tum ha labang so kachesong ba next step ke den ke ni tum jong si la pene che song no mati non un an protest do pen un e politi nili tum CM hem tame dampo hola dak tame ni tum ako protest do dam thupo hola dak penyang si un epte kese song tum ta do nang chirap uni ining the non ta nai chirap dun sini tum ekta protest do long lo jo education minister Guwahati long anta dampo nito dalo non sit ko labang ke pon lap nang po athe mane nilitum Karbi Anglong means Diphu Govt College lai sivet no mati lasi ki pontang tu hanta ponang po lasi nonitum kachesong protest do tu bom tu hanta pon lap nang po lake opportunity do vek nang po pon vek nang po mission kelong ande palam bangke eto maphan pulopi percentage nang lang lo bon seta ladak OBC amen pen third division atom hanta pon lap kopi palon te lage bang aso phan basumatri to pinia das to tom phan ke idong karbi to ki polon te la pena ki ong ta do lang ta people te manang pon pedet ke la so bang arjuna ko la pen permanent solution la so problem ki solve ji pote la so en ke sama phan dak pen plung ju en solo CM tulam rong hang ino CM so ko pilon nang doma be mana di nang doma be mala ino en ke salman ki plungi inut karbi ang CM sele la sini ining jangje pikan
Ati polo ma. responsible bang ke responsibility bang nang litum bang ke chok chi ma phan si ki jong ang tum dak en ke sama si ki jong tum ma mate council authority tum hang Enke sama ta chok chelo. Apren si ki chok cheke ituma council ki yatam lo. Ituma phan dak 60 dol area pole kopilo. 60 dol area pote tribal atum an se dolong chopo. Kali makalang di. Hala so 60 dol long ituma nang tok pi ang lo. Je ladak ke inglong sot man se dolong choji. Lapen inglong sot man si school ta chali long choji ajar kam talo. Teacher no ajar na akam ta dak 60 dol tribal sot man si claim long choji. labang su ka siksha ka bang ke pining gat ke dilo ke damtan kan tame pinang sidon atum kachesong padolo sita pining ka atumi pan loban nali tum kecheng labang su ka siksa labang su nali tum kachesong jai mekal wang we inut ta wang we cm tang we em ta we ma jok ta wang we KSA tum nang ja lo lang tum choro parpik lo KSA tum ha ala tum itum ha sen kar japi akiro pi parpik lo KSA tum han la sila education em to cm atum kopi bolong itum kar biali ma alang kar bi ma ching hon he ma ha kar bi ma ching hon he ma inglo so na phan labang su budak nali ala union body tum pale lo thomoren memoran danta tangte ala pupena reply pilo klang la hala pupenta kusone reply belang mon nang li bang admission kelong dun tang ma kelong un de bang kilong on de banglo nilita 47.4% sita ladak OBC amian pen hai OBC lo ne kali nikalang ne sita ladak ke 60 dol area ST hill tum ansi binan ke 100% long lap ni ST hill tum ke bon ta ladak ladak do tangte nali tum non ke nangi bang ke admission long lap nangi puma mate long lap ni 100% long lap ni section si pabat nangi pola 100% long lap nang po dun long lap ni athema ladak ke 60 dol area lapen tribal tum an ke long lap ni labang su admission mangge ington elo puyala ma tangte non mangge ington elo pusipulo sit bang full 25% pa bajipu laki kwan se long shot po la chiti manta aveo kelongi pinang se long chodi 100 200 bak se long chodi report karabi daily news ini yang jepik lo